wanaomngojea Bwana. Subiri hapo, maana muujiza wa Mungu uko karibu. Bwana wetu akawii mpendwa. Haleluya, sema ni Bwana. Hakuna Mungu kama wewe, mwenye upendo kama wako. Tunasalimia wasultani wetu wote wa Mkatanga. Tunasalimia wanduku, wadada, wa baba, wa mama wote wa maprovinsi yetu yote ine ile inafanya Katanga mzima. Tuseme Lualaba, Tanganyika, Olomami, Okatanga, na watazamaji wetu wote dunia yote mzima. Omba mpoke salama ya furaha na mapendo kutokea pa chano yenu ya Katanga, nchi yetu yenyewe inasemewa hapa pa Australia. Leo tuko vendredi le 21 août 2026. Gisi tunasemaga kila siku ya kama mjuma tulikuwa na makazi, tulikuwa très occupé huku na huku. Najua kule muko deja ma 16h. Shuku tuko busiku. Mungu alituchunga. Bala na makazi. Bayue ya kama ngisi mwimbo inasema hakuna Mungu kama huyu Mungu tunamini. Mungu le tunamini ni Mungu wa majabu. Leo tutasemea inye banduku fulani balituliza juu ya federalisme. Inye milisemea ile iko na kuya na ba ndugu ba AFC M23. Mimi siwezi kubaita ba rebel, mimi siwezi kubaita banyambazi, mimi niko na waita ni wakombozi, ni wa revolutionnaire wenye wanapenda kubadilisha maneno, kuitosha mububaya kuipeleka mubuzuri. Ni kule tutasemea kidogo. Hii chano Katanga inchi yetu ni chano inyewe inapasha na itaanza kusema bitu binye biko bya kweli. Hakuna flattery, hakuna bujanja kipolitiki. Ile tuko nayo ni kweli tu. Habari mzuri tulipokea. Emission ya nduku Katange valeureux mzee wetu Professeur Nelson. Emission yake ya lundi passé. Nilishutuka, warafiki fulani wananiita wanasema di emission yako nani yako bananza kuigeuza mwangle. Bananyonyesha mimi nafuata. Mimi narudia kunyumba, mimi nauliza batoto yangu. Wanasema je, tunapima? Banangalia, oui. Iko bana ibadilisha mwangle sasa. Mimi nisema okay, pengine bali jinteresse puse par kwa mambo ya Chombe. Okay, tuchunge tuone.
hii mercredi dada yetu Honorine Banza alifanya emission yake, nayo ilikuya traduite mu anglais, na introduction yangu yote ilikuwa traduite mu anglais. Mais problème ile miliona ni, puisque je crois que on a utilisé nani comment vous appelez, intelligence artificielle, peko mabitu ingine kwa mfano si tu nasema mu français, Swahili yo inashindwa kuikapte, kuitranslate, kuitraduire, alors beko na luka. Mais ile inifurahisha, misho juu ya nini balipenda badilisha vile. Mais mimi nafurahi kwa sababu sasa banduku ba mingi batanza kutushikia. Ni kusema hii chano yetu iko kamema na integrite fulani, iko kamema na honor na heshima fulani, watu wanaanza kupenda kuifuata. Na mimi naiwaka kwa watu wanifuataka, lakini mishwazi yake kama batetusaidia kuibadilisha vile. Na mimi naamini ini unasema leo batebadilisha mu anglais. Shikongee na hapo, subaombe ni unaacha bitu Mungu apate kufanya vile anapenda kufanya. Chano hii ni ya batoto ya Katanga. Katanga ikarudie pa barabara, tutayua nini tunaweza kufanya. Itendelea munamuna ingine. Gisi mina semaka ile wakati, siye munaona tutazimika. Mishi na politicien, na mista kuyaka politicien. Pengine mishi yume, mista kwa politicien. Mina penda mupo yangu niko ouvrier intelligent inenitoshea. 1.3. Ile ingine tutasaidia banduku benye banapenda politique. Kama napenda tunaenda kubasaidia na akili Mungu alitupatia juu ya Katanga yetu yende kumbele. Wanduku aliniuliza maneno mengi, lakini mitaenda hapo mmoja juu ya federalisme ile milisemea. Federalisme mu RDC. Nilipresize muzuri, federalisme mu RDC. Sikuseme federalisme mu Katanga tu. Kwa sababu ni mara ya kwanza République démocratique du Congo iko na existe kushikia mtoto wa province ingine anakuya na ile akili ya kusema systeme ile Congo inastahili juu endelee ni federalisme. Na ule mtoto ya Congo ni coordonnateur wa AFC M23, ndugu yetu Corneille Nangaa. Na kwa mimi kumusikia na kuona ngisi wako natumika, bien que pouvoir ya Tshisekedi Kivube inabaweka ma condition mo mubaya. En tout cas, ni unabapatia coup de chapeau. Ni banaume. Aba pas soutenir. Et surtout dans ma conjoncture économique tout na vivre leo. Inflation iko un peu partout. Aba pas soutenir. Kuna discipline, kuna armée yabo. Non. Kuna propriété ngisi kunaonekana mu Goma, kuna mu Kivu, nini? Yote ni Kivu, mu excusez, mu Bukavu. Alors, una comprendre que ni batu we unakuya na akili jua kutengenesha mkini. Ile yo ikune ni uzunisha na kunishitua ni hii. Kwinyebe kona bitu byote. Kwinyema relation diplomatique iko yote muzuri. Kwinyema assistance financière iko na mwangika shiku yote. Kwenye kuzisha maminere yetu beko na kuzisha librement na fieri yote. Maisha iko mubaya. Mupaka na mukapital. Maisha iko mubaya. Alors, unaona bale bantu
beko naita bantu benye beko nendelea ni barebel bo beko na alabisha mugini bonjo banijuazia kwa bakongole. Ndio pale mimi nasema mimi siweze kuita bandugu ba AFC M23 comme les rebelles. Non. Balikuwa ba rebel wakati balikuwa kubunangana, leo wanaisha kufika kwenye banafika. Ni batoto ya inchi, ni ba révolutionnaire. Et surtout que beko na kuya na systeme ya kubadilisha mugini. Systeme mzuri, federalisme. Ile nilisemea. Federalisme kama bakichukua mugini, itakuwa Kongo yote mujima. Kila ma province itakuwa ma état fédéré. Tutakuwa paka mu unité. Kongo itakuwa paka mu unité. À moins que bon, muchokozani njo bantu wengine banaweza kutoka. Okay? Kuko ma problème ya confédération, mais ile mimi lishikia kwa ndugu yangu colonel coordonnateur plutôt nani Corneille Nangaa, ilikuwa clair ni federalisme. Mimi nilisema hivi kufuatana na education yangu mimi nilipata. Shia tupendake teoria mingi. No. Kama par exemple, mina kuya ni kufanyishe projet. Mita konesha projet hivi takuya. Na kuya ayo na nini? Na ta inye mita kupatia ile kazi naisha. Aina sema dunaanza projet na kwa ya lote bilele. Kuya kesho. No. Ila ina vile. Na mukakuye ka empêchement fulani, mita tangura kukonesha. Mese non, hapa peko hivi, alors sa milisema ile date itakuwa ni ile ingine. Kama inenda haraka mita kuonesha tena. Mese non, ilikuwa hivi tunaenda haraka, mina ona mita kupatia hii kazi hivi, inesha kuisha. Haina teori. Hapana. Oh non, tutafanya hivi, mais haifaniki. Non. Mine sema wazi. Si hapa tunaweza kudepensa mafranga. Unasikia mtu anakuonesha no hapa, tu deja nafanya hivi, hapa na hivi. Rien. Na ni mwanekani 2016. Leo tu après 10 ans, leo. Wakati unamuuliza, oh no, oh hivi na hivi, unaona, ma excuse ya mingi, no. Inafai kuwa pragmatique. Bali banakuwa na bitu iko wazi ni AFC M23. System beko nakuya nayo ni federalisme. Mukongo yote. Batoto ya nini kukasai. Batafurahi. D'ailleurs, bon, mine semaka shot. Bon, manisha kuyanzaka. Kama tu AFC M23 inabeba. D'ailleurs bon banisha kuyanzaka hakuna hata mtu atenda kucheza kule. Pisa hata sasa bachezea keka. Munayo wakati hata ya Mobutu. Bakasai bale munona wale. Leo naanza comprendre. Bon Dieu bali mwenduire Mobutu mu erreur. Pisa bali kwa pembeni yake sana. Munayo wakati ya Mobutu. Bali créer 2 zones monétaires. Kuko franga inyewe unatumikia mai mafashi ngine haiwezi kuingia kukasai. Me boya hapo ile unatumika kule itakuya huyu manani yote. Muna comprendre un peu pale. Mu pays moya leo tuliona wakati ya manini ya ma election passée aba kumuonisha ndugu yetu asa ushikanyange kama ndakanyango kutakuwa. Et pourtant ni republiki hii moya. Hakuna ta mtu aliba kondane au nini kimya. Kama ni shik kwetu Katanga. Oh, secession, angaria, hivi na kuwa batu. Federalisme ikakuya, hapana. Pale d'ailleurs, sai boba nesha kuanzaka. Joba atendelea mzuri kule. Katende, electricité, bitukani, ma industrie batafungula kwabo.
independence kuendelea. Kivu nayo itakuwa vile. Kama ni ma province ingine wapi kule na kuma Equateur nayo itakuwa vile. Mais tunapatana mu gouvernement fédéral. Bale bataleta ba ministre yabo mule, batakuwa ba ministre kule. Mais kwa chanisho ni gouvernement fédéral haitakuya na mais injonction ya kupatia ma état fédéré. Non. Non. Kama uko ministre prenons de la santé au niveau fédéral, unakuwa mu province ya Kasai juu ya mambo fulani mu santé, ushwaze ke ku Kasai batakupatia envelope. Hapana, ni ile mission yako tu ulikuwa nayo unafuata, unasumbana na ministre wa état fédéré mu santé, munaangalia seke mutafanya, unafunga yako unaenda. Ministre wa santé wa Mukasai eko na bandugu yake, akutakuya ile mambo ya kwanza karibia muntu. No. Kila muntu yote atakuya pafwashi yake na kutumika kazi, a moins que tufanye fédéralisme à la congolaise. Pale njo itakuwa pengine ingine, parce que ma pays sama France iko militarisme. Comme on anglais, France, c'est un militarisme, mais anglais, il va naître. Très bien. Ok? Kwetu ni kugeuza maneno. Parce bantu wanapendaka anze kuonekana paka ye. Bantu wanapendaka banze kumuona paka ye. Bantu wanapendaka anze kuwina paka ye. Mukageuza federalisme mwile namuna. Aina tena federalisme, itakuwa pengine ni federalisme à la congolaise. Mishiwe, pengine tutatafuta hata jina ingine. Federalisme ngini nilisema ni sisteme mzuri. Sababu ya nini? Mimi niko naishi ku inchi federalisme iko nafanika. Nilimipatiaka exemple inye lifanikaka hapa pango pa nyumba. Premier ministre anakuya pa masomo ya batoto pa primaire. Ile masomo jina ni East Batla. Anakuya shibe nye tuko a 300 metres. Atuyo atakuya sa premier ministre kukuli. Ni apres mina kwa kufuata manani ku television, ma news. Asa alienda pale jua mambo fulani ya mtoto. Oh, okay. Haina mambo. Alikuwa kufanya kazi yake. Premier ministre, président, nani ni muntu kama muntu yote. D'ailleurs, mu fédéralisme, bale bote banokupaka ma fonction fulani ni ba serviteur ya peuple. Boss ni peuple, bon ni ba serviteur. Pourquoi? Parce que beko na kula makuta inyewe peuple iko na contribuer. Moma taxe manini njo salaire, njo kule banapatia salaire. Alors beko na devoir ya kurespecter peuple. Njo ishi tu na vivre. Siku moya, je crois l'avoir dit, siku moya mina toka pampango yangu mule mnatembeaka batu ya mikulu na tumankinga karibu pangu pale na voisin parikuya pise parikuwa muchi moya mijiji yake ilipandisha dal. Alors mina shimama mina sema kubantu wanapitana mankinga naweza kwa kuanguka hapa. Mina bamba foto, mina enda mina onesha voisin wangu mina no kwa ona asa oui tunaita telefone pale. Tunaonesha peko hivi na hivi. Dans 2 jours balifleta banatosha shile nye tuliona banatosha si tuliona batatosha badala hata mbili banakuwa kutosha kadi 20 yote
banatengeneza. Angalia inchi, angalia inchi, 2 jours banakuwa banata ni watoka mkazi mimi banachana kufunga funga. Très bien, juu bapite 3 jours ikauke bantu bapite. Voilà, aina sema uko na kakaji vile inafai waandike bintu bipite mbele kule bipite kana kwa gouverneur. No. Ule tuliitaka ni representant wa mu area yetu ya Batla. Tamonesha directement dans 2 jours réglé. Huku kwetu kama unaenda unafika njia unaona kitu tu pengine barabara inavunjika ni unashima bamba photo paf d'ailleurs unapaka pale unatuma kwa email. Uende karudie mu 3 jours utapata wale sotengeneshaka zamani. Angalia pale ningali kufika huku mimi anza kujulizaka ima barabara jeni na mkarage buchafu. Siku mimi nabeba mayani aina ya mingi mayani mimi kumbela mpango wangu mimi nenda aina hapa niko kule mimi kwa mbele mimi naweka mbarabara. Mimi bon okay taona kuna katika kesho unapata mayani hapa mimi naangalia hakuna. Mais c'est quoi ça au juste? Ça non aina magie quand même. Tena mimi niweka bushiku ilikuwa kama ni ma 22h mimi naweka 7h mimi nalamuka niende niangalie sasa nianze kwenda pale nianze kusoma. Niangalie aina. Mais non, acha niulize. Ndio mimi nauliza bantu, mais c'est mwenye expliquer bien. Juu ya nini mubarabara mwa mna buchafu? Mimi simuuliza sasa bibi buchafu. Mjani mwa c'est non. Kila mimi shika mwana shikiaka busubuhi 4h 3h du matin kuna mama motoka mo c'est-à-dire inapitaka kusampisha. Ah bon? Shiko mimi nekala 3h mimi shikiaka motoka mimi naona mais ata banduko kule kuna nile mambo ya salongo no. Haifa ku exploiter batu. Tutamonisha banduko no. Tuwekeni makazi mzuri. Batu wapate makazi. Tuikwe mzuri. Benevola tunachoka naye kutoka mwa Mobutu. C'est le temps maintenant bantu ba vivre richesse yabo. Fédéralisme italeta makazi. Leo kama muna na makazi ni nini? Unitarisme ni muntu moya. President de la République akifanya liste, paka mimi nisoma ma liste nyingine. Ya baka mwena nsapu anatuma kujekamini bana baba bote. Ya baka mwena nsapu kuma société nyingine kwa kama KCC kani ni bana baba bote. Recommandation. Non. Kama nataka kurekomande ikwe société yako privé. OK. Ma société publique non. Voilà buzuri ya fédéralisme. Batoto ya fwash abatakosa kazi, batapata kazi. Je répète, mili semaka kama bintu bidabadilika okatanga on n'aura plus de chômeurs. Ba biana bali bote valide à moins que akwe malari au nini et nous allons faire tout puisque ata hapa kuko makazi ata ukilema banapatia kazi aina se kazi yanze kukuteswa non ikumetre en mitasema nini en action kwe active kama mwana active c'est-à-dire banakuweka unaanza kutumika kako kidogo aina se kuna kuteswa non dari kama unatumika ile frango unapata inashindia inyewe gouvernement na letaka. Na kama iko puisque iko na ma essai, kama iko chini ya ile essai yabo na ile ya gouvernement na ile unapata utanzo ipate. Chez nous tuko na franga mingi. Mwangalie batu benye balikuwa bana na makuta. Leo ni ba millionnaire, leo ni ba milliardaire. Mu comprendre. Mimi ndaka mu 2019 nikuna na matrak
kutoka Kasumbalesa mpaka kama Kitwe. Kuko njia nyingine sasa ya kwenda Kundola kama na Mjombo wanapitiaka. Matrak. Tunaenda mu 2022. Matrak. Na leo matrak. Et mu comprendre. Butajiri bule buko pale. Mais buko na enda wapi? Babantu fulani. Je m'excuse. Babantu fulani. Non. Ile inapasha ishi. Tutakuwa na mafaa ya mali ya kwetu kukatanga, mali ya kukasai, mali ya kukivu. D'abord isaidie batoto ya ile fwashi. Federalisme ni batoto d'abord ya ile fashi bo peki banayua kujiorganize. Peko pon fulani aina kuchunga para gouvernement na ile tunaweza kuzobeleaka kufanya nini mariban kama nini kukata maribane nini. Non, non, non. Ça c'est trop bas. Il faut panda. Niko mu ville, ma chanter iko partout. Mais où t'es on a la télévision banyolesh. Non. Non. Dernièrement, mil kwa aéroport kule. Mais mina saga ngisi mili kuyakako na kuna changer bitu bila badilika. Ukuna mais ku television besemaki. Ata. Imagine unauzia mtoto wako kaputula, unauzia mtoto wako chemise, mais unasimama mbalabala unaanza unaona yule mtoto wangu ile anavua. Ni mi. Est-ce que una maana? Ni devoir ya njoo nye mko pa ile kazi. Kama unefanya ni makuta yako, ni makuta ya inchi. Na mfederalisme hatutajiprendre kwa Chilombo au kwa fulani au kwa nani. Non, tutajiprendre kwa gouverneur wetu wa eta. Kama shifanye sanction iko kwako, hasta kwa vota tashimoe. Federalisme ni système mzuri. Police batakuwa batoto ya fwashi ile ima system ya kwanza kutetemesha bantu na malingala. Hapana, di bwana kwetu kukatanga ni Kiswahili. Tunakuya huko mtoto fulani, huko mtoto pashi fulani, hivi na hivi, huko kufashi fulani, hivi na hivi, unakuwa wazi tuseme lingala yani materere yani. Ile itaisha. Leo banaanza kumiempose kule Katanga Kikasai. Mwingine jua kukosa tu Kikasai banamvunja mkono. Kwabo ile itaisha. Jo kwa maana mimi ndugu yenu nikuna omba Mungu asaidie bale banduku bakuye na ile système babalaye i système ya ba mwivi ba predateur. Mubangaye mimi fuata mwingine eko mbelishiki eko nasema binye hayuwe. C'est triste. C'est triste vraiment. Kama una ba politicien abayuwe vraiment nini kusema. Hakuna proposition inye ya kusema peko changement. Qu'est-ce que les gens veulent? Mimi nataka kusema na kuba katange bengine ba unitaris ni nini? Kuchanger tout Chilombo, kuweka hapo mtu mwingine, mais anaendelea pa mu systeme moya. Ngisi nani mkubwa nani professeur nani Nelson alisema hapa. On déshabille Saint-Pierre, on habille Saint-Paul. C'est-à-dire mfanye kitu. Non, bina pasha bina changer. Ina fai ina changer. Mina rudia kubandugu yangu alijipose jua. Mina imionesha federalisme iko mzuri. Indépendance ya Katanga shibote tunaipenda. Mais pratiquement parlant iko difficile. Mishi sema iko impossible. Iko difficile leo. Iko na mapiste yayo ya mingi. Mimi niliona ba Sudan du Sud je ilifanika.
j'ai un collègue tusomaka na eko d'ailleurs responsable munene kule mu électronique. Mimi nasemaka miliona, il faut une machine diplomatique ya nguvu, inafaa kuwa na franga. Leo kama banduku batusi bale mungu nashikia kule beko naendelea beko na franga, beko na contribuaka. Et il faut avoir l'armée. Machine diplomatique, yenyewe itengia manini ma chancelleries étrangères occidentales et autres, Dieu a faire preuve ya cause yenu, puis défendre. Et après vous devez avoir une armée. Et avoir une armée, vous devez avoir une base arrière. Mon pas quoi la base arrière. Iko wapi? Franga iko wapi? Inafai kuya pragmatique. Haifai kuya théoricien, théorie. Non. Bali banafanya bitu tuku naona, jua kubadilisha bitu. Ni hapa ba AFC M23. Jua kwa maana mimi nasemaka, Mungu abasadie baingie mkatanga, tubapokelee na furaha yote. Mungu apate kumibariki. Tutaongea kesho kwa mapendo yake. Mungu ndio mweza yote.